Lazar Roljić, dugo čekani zagrljaj. Lazar Roljić, sin Jovice i Ilinke, rođen je 1888. godine u tadašnjem Varcar Vakufu, današnjem Mrkonjić gradu u Bosni. Tu je sretno živeo sa porodicom sve do početka Velikog rata 1914. i odlaska u Srbiju. U rat za Srbiju otišao je prebegom, dezertirajući iz služenja redovnog vojnog roka u Austro-Ugarskoj vojsci. Priključio se dobrovoljačkom odredu vojvode Vuka Vojina Popovića. Jedina fotografija Lazara Roljića koja postoji je uniforma sa činovima iz te vojske. Sa sobom u rat, kao dobrovoljca, Lazar je poveo i svog oca Jovicu Roljića. Svojim dobrovoljnim odlaskom u rat za Srbiju, Lazar je iza sebe ostavio suprugu Milku i svoje troje maloletne dece, Jovicu 7 godina, Milana 5 godina i ćerku Milenu od 2 godine. Lazar Roljić imao je još 2 brata, Ristu i Simu, i sestru Gospavu, koji su ostali u Mrkonjić gradu. Lazar je učestvovao u borbama širom Srbije. Pregazio je Albaniju peške i junački poginuo na Kajmakčalanu krajem 1916. godine. U tim borbama učestvovale su Drinska divizija ojačana pukovima Dunavske divizije i dobrovoljački odred vojvode Vuka. Na Kajmakčalanu se tada odigrala najžešća bitka protiv Bugara i Nemaca koja je označila početak proboja Solunskog fronta. Bitka je ostala zapamćena u istoriji po velikom broju žrtava koje je pretrpala srpska vojska, kao i po nadmorskoj visini na kojoj je vođena. Kajmakčalan je najviša tačka planine Niđe sa 2500 metara nadmorske visine, koja se nalazi između reke Vardara i Ostrovskog jezera na južnim granicama Makedonije prema Grčkoj. Da je Kajmakčalan bio značajna vojna pozicija, govore i nazivi. Bugari su ga zvali Borisov grad, jer su mislili da je neosvojiv, a Srbi kapija slobode, jer su tu prvi put zakoračili nazad u svoju zemlju. Tu, na Kajmakčalanu, uprkos pobjedi, srpska vojska je pretrpala velike i strašne gubitke. Poginulo je 26 srpskih oficira i 800 vojnika, a ranjeno je još 146 oficira i 3500 vojnika. Gubici Bugora nisu poznati, ali se zna da ih je zarobljeno preko 1000 i da im je zaplenjeno mnogo ratnog materijala. Među tih 800 poginulih srpskih heroja bio je i Lazar Roljić. Za njegovu pogibiju u krvavoj bitci porodica je saznala tek par godina kasnije, ali na njihovu veliku žalost mesto gde je sahranjen ostalo im je nepoznanica. Čudni su putevi sudbine, posebno putevi sudbine tih naših heroja iz Velikog rata. To su bili i ostali putevi božanske volje, nepredvidivi putevi ljubavi za svoje bližnje i odanost otadžbini. Na najčudesniji način to je pokazala i sudbina Lazara Roljića. Njegova supruga i deca sve do 1976. godine nisu znali gde im je suprug i otac nakon pogibije sahranjen. Sve dok jednom prilikom, čitavih 60 godina nakon njegove pogibije, sasvim slučajno, ćerka poginulog dobrovoljca Lazara Roljića za vreme turističke posete nje i njenog supruga na groblju Zejtinlik u Solunu nije ugledala grob sa brojem 991. Bio je to grob njenog oca Lazara Roljića. Suze bola i plač za ocem satima su odjekivali među solunskim grobovima srpskih junaka. Ta ogromna Lazareva želja da još jednom vidi svoju decu bila je jača i od 60 godina koji su prošle od njegove smrti i od daljine koja je delila njegovo rodno mesto od mesta gde je ostao da večito počiva.
Sudbina je ipak htela da topla ruka ćerke Miline još jednom pomiluje i zagrli hladan spomenik svog nikad preželjenog i toliko voljenog oca Lazara Roljića. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.